ebo AIDS nupawa, pulowa nupawa. Kakanun toto nasi nukukite heliwaliwa nya. Ya ipangkitela haunagun igangan Papua New Guinea higewi elal. Hegamagalo bolo nasi nukukite video ya elana helia nige kasiebo AIDS igagan elal ya liwan higala wenuan nya. Gayola. Yo gayola. Seyo to kai gera wete gabuine import must be. Nwa wene kera na bona ba bosi. Hena walge nwa na ba bose. Hey, tabo minu tu igan. Age nige kuate na yowa ololalo helia toka kanawa. No hot nwa na ba bose. Hey, to siga komiu. Bagan olola na o nak anabanem. He bahin ku ola. Yo, age to sapu wa. Hena na woge nupa hena poma. He nuku tala wasi aga utage nau to sapu. Ya kasiebo wasana ya hago inoke nonua tu ya pil. Bahi ar tagaga nawar. Bahi taola to. Ebo gegewala tayamar kasiebo age elana. Liwan toto week imomo wasi tahago youth wala migogo elana. Age ya kakunulu wan. Kokoyawi. Wawa pota ni mei. Nato ikasiebo inokaya pota nim. Iwaisi, Alana letieli. He iwaisi, nukumisio nukumatamatan. He abunes ni nemgenia hemio. Ate wowa. Letieli. Anakasiebwa gayola. Wekena eton ikasi-kasiebwa. Kasiebwa tomaha ge tomaha. To wayan. Tuwa na iwai. Tine na isani-sani. Ge gamana ibon. Bon kekesi ona himasa masal gamana. Heya patanik 8 post elana. Ya kasawa-sawa hipek im. Ya nige kikeisi ilarabe. Ino kaya patanim elia miu. Ya kite wanabuki elana. Henatum umatahikan bubun. Gewawayau alihoa hoa gegewena iahe anasauga hot elana. Nasi tuwana gana hile. He nupakenu ga abakenu patana. Taliu, letieli ikasiebwa nabige yanuanua tu kaiwena. Yanige yatena hauna anakasiebwa. Hetabam uhagote kasiebwa AIDS itaba pulowan bopatana walapanua Papua New Guinea gamwana. Henige yatena ebo kasiebwa ya iho tuwana o ebo nigea. Ya ebo nuala tatena saliana na hegage na hile. Gaunua tu ola Eliam, iwaisi na ginol ola o. Yaya liya saliana nukuwa he ge nukuhile. He iwaisi,
Yahowa ganaliwaliwan Eliam kasiebwa ya kaiwena. HIV iya matamata kikeisi iurutuk awa gamagal tuwana. He gamagal onige iya tena iyoho, ya sauga higege winawa, ya kaabwe gamagal o ikasiebwa nabi. He kasiebwa o alana AIDS. Gamagala uhigewi Papua New Guinea gamana HIV iyoho tuwalia. Kamasa tomaha ge tomaha Eliana boso waina HIV nituk tuwala gamana. Yowau ge bora uhigewi hot te HIV hipawa kaiwena awali yao boro HIV igan tuwalia hikenu toyawa. Sauga ebo awala yowa ebo tau toto HIV igan tuwana takenu toyawa inoke matamata ni papane tuwala elana. Kamasa etegana al ebo yowa toto HIV iyoho tuwana nilian boso waina ab anasauga elana matamata ni papanet wawaya Eliana. Kamasa etega alte ebo boro hituwarali hospital elana salia toto HIV iyoho gamana ni hipapanet tuwala elana. Boso waina hot HIV tapawa. Inoke binimala gamagara boro higaga nawal oye boragoli ya higaga nawal ni hinem salia lio naha hege naha hile. Yola al ebo yowa toa bab AIDS ipawa he alona ge natuna ni hinem salia lio naha he. Binimala gegewel boro hinua tu AIDS hipawa salia lio naha hile. Dora nuwa wa mwasa ganapewa hauna taliwa nan kokoyawi ebe ge hauna abwe ni hipawa letieli saliana elana nige wasana na hapa palelu gamagal etegana al elana. Ebo HIV na hapa waletieli saliana he yoho al owa Eliam. Ino kenel enuna gananili alom gelagom yawali miukaiwena. Ya nao nige ya kakasiebwa. He ya tena ya HIV mumatana nige takikite imisumia salia Eliana. Yakasauga mura abwe itabwa kasiebwa AIDS. Gamagara bolo HIV imina tuwalia enuna balima nimala panuna ge patana al imoasiga mura abwe hikasiebwa. Oh, age yola o. Helagom te dion. Yata bola ugegetogal al aroma kugaganawal. Nigeya. Rago maisena te aro hakenu kenu. Iya ta waiwai sana ge inua hikaga bubun. Ya valila taliu etega ialolo nan hoa. Taliu ikasiebwa ge iyaomal. Inoke abwe aro harolon. Tab uatena hauna kasiebwa elana ge iyaliga. Ya hago tage kensa iyahe ge iyaomal. O age eba AIDS elana ge iyaomal. Nige tahatena. He kensa alia kasiebwa bupatana etega. Tab lagom alonau ge yowau ge togal higaga nawal. Nigeya. Dion iya ta waiwai sana. Rakona hoho wana inua hikan bubun ge nau al inua hikaga bubun. Dola inua tu sika. Oh, abo ya nua tu. Balila tau etega ya lolo nan hoa. Evena kokoyawi. Owa, hana kauna wimim. Heyai mwimnya. Hana kauna namane wapapanakan. Nige wamani hapa panakan. Namane wahe wimim ya kaugaga nawal. Aromau ya wa kugaga nawal. Auno sauga ya gaga Gamaga higewi nawa. na wasta hipem. Henale bai Owa wala. toga nawal hot. Itaka wewa te. Owa toga nawal. Henale bai wala. Owa toga nawal. Nige nuwau anam na hago. Boga boga hot. Owa toga nawal. Henala wa mwasa Bahini mimi na ibewa. nolimia. Gapute ya wa. Nyola ya. He toka kabu Toga nawal owa. Toga Nige wa boga boga mahituwale na hotua. kutuwalali. Bahaya nam nigagan. Uwa ganit. Toga nawal owa. Nao toga nawal. Toga nawal owa. Nigam puruwawi. Iwaisi. Ya egon. Ya henala ni mata hikagiwa. Yo Uwa wa ganit owa. hot. Komiu. Hauna kaiwana kugaga yawo. Ami pulo wane. Kuegonan. Etimo kuegonan. Sawa ga wana uga huga Eliau. Bahi sawa taga nugu ginol ola. Uwa ganit. Nige gamaga yola owa. Anakali kola bila bisena na bugulan.
Uwagonik, uwagonik, uwagonik. Nige wamli miyolate. Uwagonik, uwagon hot. Etima uwagonik. Balile ya mimi nalei, tau etega ya aroronan. Tau o iya tonona wanawa. Mura abo ya hago te aronau yowa gegeto gal higaga nawal. Wanapagan o kaiwena inoke yato wani. Nasi letieli saliana na hege na hahile. Owa arge saliam na hahile. Ebo HIV igan o ebo Nigeria. Iwaisi yo. Ebo unuatu ora. Iwaisi, nasi alom letieli saliam yu na he. Yaka nukusika limia. Ya balikuma abu nukusika lim al. Noke hauna hipawa saliam yu elana wasana nuhago. Heleteli anabon anasawa sawa ganapewa. Iwaisi, tanaga salia anaba ayahi elanage alom letili salia miu na he. Iwaisi. Lan etega al. Koya nige ya kekenu bubun. Yanu watu hana nukupawa aroge na tu salia ma Eliana. Tabuasa waiwasa na igan ge nuwasan Eliau. Taliu, busowe na wasa waiwasa na nawasan Eliam. Ya yapata soli, nasi nige nigagan. Salia miu hihilege hipawa te alom natum HIV mumatana iho salia miu elana. Ge iora hot te letieli kasebwa AIDS yaka ipawa. Hedoketa iyehe, iye bosoe na niliwaliwan al Eliam kasiebwa ya kaiwena. Tabnuam nunanu kite. Iwaisi, tana na kite. Iwaisi, tana elana. Taliu, doketa tuto bana ya baba iya hiwe. Moluga dora. Mululuga doketa, natute alana letieli. Moluga yetieli. Unem. Aye, moluga ye. Tamisio. Letieli, moluga. Tuto ya nukitega. Dora. Tabuamnel igan. Wasam yaka hiliwanan ya hago inoke tabuamnel enuna igan nuam nunelau. Enonel enuna igan. Nes nawasa ipem natu leteli kasebo AIDS ipawa. Ke iora arna mata-mata yaho tuawa. Hewana masal puna gayola. HIV iya mata-mata ki KCC imimi na tuwara gamwana ge kasiebo AIDS imama salem mata-mata boro elal. Tuwara anatoro hawen igan saliala. Wali tuwara lite kasiebo ni hikaus. HIV mamatana higigewi nawa yaka tuwara anatoro hawen hipapo yata agil. Yaka abu eta kasi kasiebo. Kasibo ya alana AIDS. Wamoya waigan age. Wamoya wa gaunu watu. Tabbonu uluwan. Sagwa uluwan geisiu nitaba. Ramana ana awa Iwaisi gelani na higewi. Yaka abue enona hitagilan. Sauga enona mata-mata hinem ge ewahili na hiyan. Ge hiya papanak telipuna. Ebo mata-mata maisena ge elua. He bonu-bonu anawa yuhoya Iwaisi.
ya ebo mata-mata higewi ya karamana ni yakiwa ke sauga mata-mata higegewi nawa ya karanina ni hilo babar. Ge sauga yaka mata-mata higewi hot inoke enona ni maburum ge ni sogu. HIV iora te mata-mata boro o. He kikeisi higegewi nawa ge saliara anatola hawe ni papo ya tanawa. Ya kanige bosowa ili ya kasebo ni hipar. He mula HIV mamatana higewi hot ya kakasebo anawa imasal gamagal tuana ge takite bubon. Kasebo ya alana AIDS he natum letieli kasebo AIDS ipawa. Kasebo ya gayola ge imasal natu letieli elana. Ebo yo atoa bab HIV pawa. He mamatana yoho saliana elana. Ki yoho al wawaya wana abarau elana hinana tuana suina gamwana. Inoke sauga natuna yab saliana ge tuana suina wawaya iabum. Inoke wawaya HIV ipawa. Ab anasauga elana. Hinana HIV mamatana ipapanet natuna elana. Ge nuwa tena bubunte tau toto HIV pawa. He mamatana yoho anapuhu elana. Inoke sauga ebo arona yowa etega hikenu ipapanet yowa elana. Ke yowa toto HIV ipawa. He mamatana yoho tuana suina elana. Inoke sauga ebo arona tau etega hikenu ipapanet tau elana. Baba ubana nelawe panua nuatu agau na bian. Baba o yahago yakai papulu awi agau. Ya tena. Ya boso waina naliwanan pamana nal. Inoke nuara ni sapu. He kasiebo ya itabo pulawan babatana etega. Inoke boso waina gamagara wali atena nigan. Ebo nigea he aboy ni hialiga. Higewi yaka hialiga. Ge higewi al aboy ni hialiga. Wamliwan yahago yaka aboy nuwau isapu. Iwaisi. He binimara arom lagom nukuli waliwan inoke ninem saliana naha he ge naha hile. Tab iwaisio. Iwaisi to. Iwaisi. Nes aboy wanaran ni hile yaka arom nukunem ge nahali waliwan elia mio. Buki etega hiwe hilelia anara. Ibaba HIV ge AIDS kaiwelia. Poso waina nuwahe nuna wamlimia inoke nuwa wasili yakanupang kite lagom elana. Iwaisi ate wowa. Lan toto o bulinina. Evenak, wawayaga. Yahoi kenu. Iwaisi, saugo waya na hospital. Gahiba ola na kasieba kaiwena. Saliana hiya he. Kaiwena nuwalian hiya tena hauna puna. Ke imimi kasikasi ebwa. Inoke sawa saliana hihile. Hipawa te leteli anakasi ebwa. HIV AIDS. Kayola ke HIV AIDS kaiwena ke saliana hihile. He iya wawaya meluna ya. Eyola ya saliana hihile. Kaiwana ikasi ebwa ge
nuwalia ana kasiebo puna hot nihia tena. He nige iya ya yola. He hipawa te HIV mamatana yaho tuwawa. Nigeya. Hauna Eliana ke HIV mamatana igan Eliam. Nige ya tena hauna Eliana ge apawa. Yahago tage bolo higa ganawal. Helia ya te kasiebo AIDS hipawa. Kau nuwa tu ora. Nao kabayo orala na o. Tono wak, no pagan uwa tena ya. Uwa tena bubun nao nige kabayo orala na o etegana iora. Tamama apa mulul Eliam. Ama yahe puluan gamana. Yawa ma puluan digewena uwa tena haba. Ha tena owa yahe Eliama ge upakasi agima puluan ya elan. Awanu. Lan etega al. O sorry, yai sowalte. Owa Dion, now Dr. Helen. Moruluga. Dion, tabdora wa mwasa ipe wa hauna kaiwena geaba unim. Tabwamnel enuna igan genuam nuneli. Doketa. Hauna Eliana ge dora kasiebo ya ipawa. Age tokukula anagila hiteli. Nigeya, AIDS nige imama Salem tokukula waliginol Eliana. Ya gamagara ututulia walipagan Eliana. Doketa, tab ibusa wena wasa tato uliwanan Eliau, nuwasan Dion nihago. Iwaisi, Dion. HIV iya mata ki KCC. Imimi na bora ugeyowa boro kasiebo AIDS hipawa tuwalia. Kasiebo toto imama Salem HIV mamatana elana arana AIDS. Tab imonana Liliam. Upa tage natuma kasiebo AIDS yaka iyahe. Ge upa abwe dola an yahe. Tab sawa igan ge kasiebo ya nipamoasi. Niki sawa etega ge busowe na kasiebo AIDS ni sawar. Boro HIV mamatana yeho tuwalia. Gigewel abwe kasiebo AIDS ya walilia ni pamoasi. Wasa ya hago tage gamagala una boswalia AIDS ni sawar. Anua tu te nanaga sawa o na pamola letieli kaiwena. Kaiwena nige AIDS na sawa igagana elia miu. Hospital ke tage ukulabe. Nua hote labe na pao. Bosowe na yatenu pamola. Yana simani nuwali yoho bobage. Sawa onige bosowe na letieli ni labe. Inokemani nupayo mal toka kawili ya lil. Binimala anan wewe sana gesop nupamola. Inokeletieli gedola tuwali ya nilabe bubun. Boro HIV hipawa. Anan wewe sana nhianan. Gesauga gegewena hig tuwali ya ni waisi. Toto ya nasi nilabel. Walimina anasauga kikeisi ni hapo. Wasi uba HIV mamatana yoho yowa tuwalia suina elana. Now dola lagona. Inoke gaunu watu ola. HIV mamatana yaka ikala panet eliao. Nige ya tena. Ya saliam naha hege naha hile. Yaka abwe naha tena. Ya evo nige HIV mamatana igegan saliam welana. Sawa ebo arom gelagom nukukenu toyawa. Kondom mawaruna nupatuwa lali niola analugugui. Toto ya ni labewa. Nigi tage ni kausoti. Ebo nupatuwa lali niola analugugui. Nasi ni labewa bubun. Kondom yahe elia magi busoen alnuah ya 8% Ate wowa. Ya nige ya tena HIV yoho tuwawa o ebo nige ya. Tunahot. Napa nes elana saliam niyahe yaka abu nahahile. Tab nawanun kaiwe miu. Iwaisi. Yehova tamama.
Yaba mulolu Eliam. Owa maisem yabo waine ge owa Dion. Dora ge natulia letieli wali yabo waine. Nao nige ya ate na hauna gun abwe ni masal ya walilia Elana. Ya owa uwa tena. Ya awa nun ni mamu gasi sena Elana numata hikagiu. Ya awa nun natum Yesu Keliso alana Elana. Ibwe iola. Youth walino gogo Elana. Kokoe uwai sana ke manao ke galokao. Misinare iba alo ke dola na anem Eliamiu. Ge hauna gun walila igan Eliama wasana na wasan nukuhago. Liwan ya ipulu-pulu wawi na haliwan ang tagilan. Ya hanunu wana agimiu. Inokenuama na hawasan nukuhago. Wi klabu ya kay mawasi na tuletili ya Patanik Hospital. Salia na hihile kay wana nuwalia anakasya wapuno hot niya tena. Yaka na tuletili salia na Eliana HIV AIDS mamata na hipawa. Kesauge na o nao al salia hihile. Yaka HIV mamatana tato kasya bo AIDS ipa masal hipawa. Balila tau geto ga yaloronan. Yasaga ya tena te alonau ge yawa gegeto gal higa ganawal. Inoke yato wani. Henige ya tena HIV ipawa ge iyaka ipapanet Eliau. Inoke sago ya iyaka yapapanet al natu letieli Elana. Natua waiwai sal. Buki ya doketa ipem nukuwa sili ge hauna iwasan nukuwa tena bubun. Kulaigan bubun. Komi alge bosa wana AIDS nukupawa. Hewarau ge gamay nau. Iwai site nukuheli-heliam. Ya bahi nukututupa. Anasiga nukuwalolon. Komi ubolau. Wamegino nukumatahikan. Ebo nigeya. Nasi alomiao ke galokao. AIDS nukupawa. Komi uyowau. Nukunuwa tu bubun. Pagan muwaisa na toto kuwa tena isapu. Heya te nukutoulil. Nuwa Yehova anana etega na wasili inem papa epanapu o ebo taba Proverbs awali na 5 puna 11 get 12. Kasiebwa nianiwa yakatuam nilao. Ge yawalim anaba pamuasia nukenukenu ge nuyeyo walu. Inokenuba. Gayola ge opampankiti yatowani. Gayola ge opahepahenapu nige yalala ekanan. Komi ha wabalulu. Ebo nukumata hikaga mibubun. Yaka sauga mula wala country PNG ni miwai waisana. Hebuki ya nukuwasili. Yaka anababa nukuhe na puan ge nukumibubun. Yola al. Hauna kuwasili buki ya Elana nukuwasan alomiyao elal. Tewa komiu, nau arau hot Antonia, aro ge notono wak hamisinale, ama Yehova wanatotuwalali.
liwan ya hagara benuan, puna kaiwena nuaman hapa masal gamagarau gegewel elal Papua New Guinea gamana. Gataura ge tapanta hikagira bahi kasiebo AIDS tapapawa. Ama tawa puni-puni video ya elana hagara garavenu ya. Ya bugul tutuna hotina kukite video ya elana te kasiebo AIDS ya hop family higewi PNG gamana iya papanakan. Ama AIDS ana video haginol. Kaiwena nuama gamagarau Papua New Guinea ana hapang kitel gan hiora ge kasiebo AIDS ni hikiliayan. Ama bolo kukite ma video ya elana nige kasiebo AIDS igaga na elia ma. Ya liwan hagara benuan ya. Ebo nuam video ya anakopi etega nuahe, nunel pana misima ana komiti elal o ebo leta nupatuna SIL, PO Box 30, Alotau, o phone number 641-1151.